Lai sia duli lo dah. Lai peng malik long panon boiler pon lai yo. Dokan long pan theng bon banget pon lo lage fried rice long pan lo don marli. My best friend lo de lage Nelitum Bihek pen Rapet mati Kedun Rapet best friend lo Porhe Rapet no isi ver school long sini Nelitum. Fried rice lo. Kadom don marli, welcome back my YouTube channel. Non nili restaurant ke barpo lasi pun behai tumbang tada kami klaim nili hemat dong kami klaim thai box si. Daran bang no lasi la bang peng si. 50 piece long 25 rupees lo paisa bang ke per piece si aduli dah. Lasi lai hui bar size tame tag Nelitum morong dolo. Lasi ke klaim nili hang bang do pote Nelitum hanang berta tame. Non nili restaurant lan ke barpo pula ya. Lai sia aduli lo dah. Lai peng hong kan ho duga. Hah? Pocket. Boleh ingkar pola ha? Pangcap long lo. Kuan lo hai ko epeng ha. Isi aduli lah. Ekdom income lo yo lah tumda. Uson lo marli. Ini fabulous hodon marli lah dia. Dak masih poisa dollar lo yo. Kahlo damang nelo dono tu. Dah masih. Malik long panon boiler pon lai yo. Leg piece aja ada ke thega. Boneless pom chana. Boneless. Okay. Bozar harap doh yo. Deh. Wuhan colang mangko dukan ha. Diri ke. Dukan long pan theng bon banget pon lo lage fried rice long pan lo don marli. Bozar long pan theng bon nam pon lo. Dukan nang deh lo, dukan opening po. Mal ke ponang po hormu ha. Sono long parso. Bakalang di. Dak lo non mal pon po. Unta ladak dukan long pan asona homu ponang homu bijang tu moida. Asun ke gula hui di ok long pan mix pan hala senam dukan long pan ke pon po. Harsuner bangke. Cholo linthom na para moida dalala yopi ekdom ador sulo lalo fried rice long sang mangke la India gate number 1 lo sang manga dor supik ilinsi a price tamen ni long paklang po la MRP la lang 151 per kg si la packet silong bange 1 kg la fried rice sang manga coba bangke upo la lang sepuluh foot la bang cow lo la bangke fried rice sana lo phao ta dhok tum ke chu ning hang bang do ma di la phao lo Pini ne market hai arling do visita me chisik lo my best friend lo de lage Nelitum Bihek pen Rapet mati Kedun Rapet best friend lo Porhe Rapet lo isi ver school long sini Nelitum Porhe Rapet lo alang nita satgang sor lah di situ menon bang gini bang dah boleh telang susu tu kalau bang satgang situ si Aphrang mon Chetong ni mingkan ko aneh di mantu ni pen Chetong pi tilir si Aphrang aku nampak lang mantu bom dah ok bang fry lo boneless pen leg piece nah ini nom bang fried rice tu ready le ready le yo customer fan chong hang lok chale yang oke don mali boy do de non nomba ni ninga tura we penda si Pini video ga pading we lo nan sikang ton lo la sini channel subscribe lang pute subscribe to mitha none prang lang long we pan si none prang tame mesen video ke wan ipon po tang de Pini video lan sikang ton lo do me thak me